non elvinteron gi puga nili phanang than pik lo ghonta hinia manili chini ne de ready seta alang li gi pula hello nili tum pulo ko pisi nang li bie pielong e dudung bom lam matian te nang li met hang ta la ke chok chi ku sin nang li ta pulo ane ko pisi ke dudung bom lam mati kuna ta ke livelihood lo ti ku yo na tha elvinteron ge livelihood mane la ke ki chunang ko ke ho puti la leng ne tha BJP long cái khen một vài vài atom là bên non social media long tạm biệt bằng long nó alang li elvin cái nó cái hai tạm biệt cái sao chơi cái thằng năng li hem sĩ cái bang pu còn đây ni bang năng li pan sĩ sĩ đó làm năng cái thằng nào mà đang đi chỉ nhiều này đấy là số bút thắt qua mà học alang li ning oi nang ne alang li vàng là bên non nang li ta do bodi la so na alang li ta do la pe anu ka prek da do la man ma e do ni li non ku pedet ko a ya do ning oi la ki mene alang li wang lo la si sik si do la lam la ba son ching kilo la ma si ne li tu pu lo je la tung ge lo ta silam le la son silam le ko pu si nang li ge do dun bom na mati puti ne li tung ga ju non elvinteron gi puga nili phanang than pik lo ghonta hinia manili chini ne de ready ghonta hini lo ne ghonta isi lo ne hala bang ajir ki ding bang nili pudam de ajir pute pinang ding seta alang li ki pula hello nili tum pulo ko pisi nang li bie pielong e dudun bom lam matian te nang li met hang ta la ke chok chi ku sin nang li ta pulo ane ko pisi ke dudun bom lam mati kuna ta ke livelihood lo ti puyo na tha elvinteron ge livelihood mane la ke ki chunang ko ke ho puti la leng ne tha la nili ke the ko bangali alang li si son ni na tha ki chunang ko ke mati ho ko e pok do ko ke ho ko la si na BJP he no seta dun kri nan ko lo puti alang li ke pu la si non kami ye dun bom ta alang li ke chunang ko ko si ni ye dun mare la ma me alang li pu kal tu ma ke ke pu tham no to ke mane alang li na chu du ke ko oi galang lo oi nili da la BJP long dun ra nili pok aphat che lang dun ke de bo ko si non ki pu apo ni ya mata non da alang li hadak ni ye dun mare sita he di apo phal de ni ye dun la tu ke la si aninga aklong me la ni ye dun gali la ke la si parlin parlo si thanun bom lo da là bên si lam itu merata tum joy ki men ga chini ne ma ga la lo ile tum ke observe dam nei ke lang ke pancing dam nei ma ga la son lo jong si a hok a ha he pan long bilong para pan jong si aning do bulo tam te la som ne ke national party long ke jong is la dum de ke la ke thek lo la lam la ke short pe tum thiek men la chini lo a pe ma itum history le la nam sa tum thek long ji isya dead long inut are cho jong si ke mesen are cho do program te la sore cho ke apran na me chipi de ke along ri ke chela ni man ke non copy apa lo la ke sik sinu ta amiri la ba khan thepin adimiri article 280 ni se tumi workshop long ke thela pulang non tu he article 280 direct funding ku hoda la son se ke thana ro kon ke lage direct funding article 280 pote ke lagha ke non la hote lage finance commission se tok chol ala 280 ke plain district ang ye long bom lati kona si direct funding e dum hala tu la si short pen chi nei lage ponjab nang pinchong i pu chol na lamang ke ladak itum ka chi nei la si neli ma kha di aning ka rong ke chi pidun elvinteron kaningelo aning ka rong ke chi pidun komanya dan tre pu la pen komanya balu pu karbia tum gali hala tum sia ni garong ke pidun atumi theglong le ni lia comment he di hala da alang li tum sia che hok dun ko pia pot lo karbia tum che hok adun bang hala tu karbia tum che hok dun oe de hala bia pia long ke do tum che hok dun lo hala CM ning dok de de nak ko ro kong lo si ka che hok dun che peklang nang kok lo che hok dun de sita la po bang lo aw si ka che hok dun binong e bang karbi kali komanya tu sige che hok dun ko pia pot lo neli ga ma kha ke siksidul pi phuk un chit lu sige che hok dun hal dun ge alang li pulo
settlement ke itu macam kong habis pula bang feri mimi alang lo long lia patata ki PG itu council aja kong habis komandini Ani la pupula dia la non ki pita non ingkan proxy cap lo council gitu la song bong patta ki pitang ange non ke Assam government ki cancel at unlo feri mimi alang lo anya non Assam government tu ke puji ni tu melong ben approval nang chenon puji nang da apatta ke approve lang pogi non ke akhema itu macam kong cicini ni dia tu ke kita dak kitok tu ke jola Assam Land Revenue Regulation ke deng du na hut ke deng du putal ni likai ta pu om lo ke deng du ta kali alo sui bang paklang ke nei la tu pachi por hi nei la lo tiyo la dak kitok du ko ma ti di council Deputy Commissioner means council bukan lagi jauh. Deputy Commissioner pulut lagi council. Lapen aku putulan, lapu putulan revenue officer along ke damra revenue officer pulut lagi la district ambong head podai la bang assistant revenue officer kali revenue officer man. Mana revenue officer pulut equal to collector lo DC lo lah kamange deputy commissioner lo de deputy commissioner pen appeal dam lo te chief executive member CM along si dam ji pusi dak lo long ta tok et lo dak ai government along Assam government long dam ji pu pelo lagi la ke alo thui le ame khan la Assam lega Assam la ke Karbi Anglong Autonomous Council Code Volume 1 pu yo nang le tu je pore nam dam krei tha da council la long du la so kita application pinang li bon da lo oi in nek chu me Karbi Anglong ke lai ho kita ke ha dukan bi thi da do nang hi hai non Karbi Anglong ke bang pachinin tum te ga di lo ke lama si application si pinai kitab ke nam dia pada application di people peer training hok ta kar yang long cho na Indian Constitution ni kan pulang long ning hok ta long India Constitution IPC ta ning hok ta long 62 ta ning hok ta long anda la kar yang long code volume 1 la pehana la ta lo la ta lo yo la ta application PC nam nong yi ko puak kam le lo la ta mention council constitution si application lagi rata pan pacini nang ni kwa lam lagi dia lagi pacini long le det nai pu la sinang le tum chini det no na long det no aku ke ki un bang de la type de ramat print det no pilo la akam gitu lagi lo lagi print un gen de